Feliz sábado munasqa kuyamasi. Kunandia watekmanta maskaspa kasun Diospaq qillqasqanta. Cuentay munaygichik imaynatachus aska creyente kuna paykunaqa Diospaq wasinpi alabasarqanku. Hinataq urmamuspa karqa hatun rayu. Maypichus aska creyente kuna wañurqanku chayukhupi. Chantapis wakinkunata chayarqanku hospitalman. Chaymanta hinataq tukuy tapukorqanku munasqa kuyamasi. Imarayku chayta pasawayku nispa. Seguro tukuy creyente kuna huchankuwan kawsaspa kasarqanku. Chantapis kunankama noqanchik chayta ninchik. Aska llakiyninchik kaqtinqa huchanchik rayku nispa ninchik. Pero chayqa mana hinachu. Chaypaq kunandia ñawirispa kasun kay libro de Lucas capítulo 13 versículo 1, 2 y 3 niwanchik kayta. Chay p'unchay runakuna Jesusman willamurqanku. Pilato wakin Galilea runakunata wanchispa kasan. Yawarninkutataq Diosman ofrecesan animalpaq yawarninwan chakrusqata. Jesustaq paykunata tapurqa. Piensaykichik qankuna chay Galilea runakunata astawan huchayuq kasqankuta qillqankuna? Mana ahinachu. Qankunapis mana Diosman kutiripuktikichis wañuykichik. Kay Diospaq qillqasqan niyta munawanchik. Tukuypis kay pachapi huchayuq kanchik. Mana nipi librakunchikchu chaymanta. Chayrayku ama kunanmanta pacha qanqa huchachaychu nitaq señalaychu runa masiykita. Igual puraqpis huchayuq kanchik. Chayrayku kunandia arrepentikuna tiyan tukuy sonqomanta Diosninchikmanta mañakuna tiyan perdonta puraqpis. Chay yachay kunandiyapaq munasqa kuyamasi. Ama faltaychu k'aya suyaspa kasayki. Bendiciones.